Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Firman sin Allah. Isiu-siu innak ammal salih. Deng naman hausog iban sin babae. Serta insya nag-iiman pa Allah. Falanuhyannahu hayatan tayyiba. Tertentu dihilan namo siya kabuhianan marayaw. Dihilan namo siya kabuhianan marayaw. Di dunya. Labi luba bang siya mu'i kahadarat sin Allah. Matarang. Imbay tak kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin halam sin Quran. Isiu-siu imbar iman. Nag-ammal salih. Himinang simpardaakan sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Miyagad hakabayaan sin Allah. Himinang simpag-ammal ibadat. Serta insya nag-iiman pa Allah. Tertentu dihilan siya sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Karayawan. Deng hakabuhianan niya riha dunya. Amunin hamung haya ing kabuhianan niya. Masanyang impamikil niya. Ayaw na to matali. Laong niyo. In pag iyanon diha ini masanyang subay aun bay niya bunggalo. Iban sakatan niya malingkat. Iban pangalta niya mataod. Bukon dituhad tumapupuk ing kasanyangan. Sa muna-muna malaggo kasanyangan mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amunin rahatul bal. Amuin kahanong simpamikil. Iban kahanong sin pikila, kahanong sin pamikil. Iban sin amuin pangatayan. Hipo sin lasa iban rida pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan, wayroon doon kanya. Kiyana naman niya, ing kahaluwiluhan sin pamikil niya. Karena nangangandul siya hatuhan ni Rabbul Alamin. Falanuhyannahu hayatan tayyibah. Tertentu. Dihilan na mo siya kabuhianan marayaw. Diha dunya. Biyadiin na baha bang siya mu'i pahadarat sin Allah. Inyadto amuna. Imagdapa-dapa siya sin sulga sin Allah. Amun magdapa-dapa siya sin saddap. Sin dirihilan sin Allah Ta'ala halam sin sulga.